How they kanda? Hey, for Dr Lucky Lutshima. Ndi mishumo yo vha hard worker. Manga mndu so much awe. You know what? I've proved to the people uri musi ndi chambori manga mndu kana so much awe ndandi kwambori mini. I'm happy where I am. I'm happy now. Ndisa tuswika kha zwina nda khou ṱoḓa zwone. Then ndokona zwa zwino u change office dzanga dzine zwa zwino dzi a kona computer na office dziṅwe na dziṅwe dzine dzanga vha hu khou pfhi Joburg. Head office is not about uri head office if no vha Joburg. Nṋe ndo ita uri head office ya company dzanga dzoṱhe dzine dzi under Muingameli Holdings dzi haningei Venda Thohoyandou Ngovhela hune muṅwe na muṅwe ane a khou ṱoḓa u vhona office dzanga a nga ḓa a u vhona. Then you will able to see uri really ndo kona u shumana na mafhungo ori manga muthu kana a si matshelo awe. Musi ni khou tshila there are so many people vhane vha ḓo ni discourage musi ni tshi khou ita business, more especially musi vha tshi ni vhona ni tshi khou tsa business i ya fluctuate, i ya gonya i ya tsa, mara don't lose focus, don't lose hope in life. You must have hope for what you are doing. Ndi appreciate zwine vhatshena vha ita zwone. Vhatshena musi vha tshi khou vhona muṅwe muthu a tshi khou takuwa vha mu appreciate, mara vhathu vhatsu vha hashu musi vha tshi khou vha ni khou takuwa zwine vha zwi plana zwone follow yanu uri vha nga ni wisisa hani. They don't come to you vha ni vhudza zwori ri nga ni thusa nga mini uri ri ni uplift. But now I'm here to say, people, if you want to be uplifted, I'm here for you. I will uplift you, people. Sazwenda muri una company zono swika 30 something zenda kono zi uplifter dzava dzi millionaire. Well, ndi wana Lathondo, you can come. Ngangwana nga phone zanga za 079 741 6040. Bidoni tu sorry riskele ndi atama u vhona vha Venda ri khou bvelela vhutshiloni. Ndi atama u vhona vha Venda ri khou bvelela, more especially kha business. Ndi a zwi tama izwo zwithu kha ri bvelele, a u tou pfhi tshelede ndi ya Lutshima fhedzi kana tshelede ndi ya Hanyinyi wo rama business ane na khou muthu vha Venda a no khou bvelela. Tshelede muṅwe na muṅwe u a kona u ḓiitela ene muṋe ra kona u bvelela in life. Vha Venda vhashu, let's go and make and do something. Let's go and plan business in life. I'm here. I'm there for you to assist you.